bagaimana musik no partisi.
di hamu selalu nahulola namin sinubuti hami tula pasu-pasu padong asarepyon nakaning hela dohot paromen nami marhite ba tulang gelas nirohan nami anong go patore hami di so lima songon siribur-ribur raja nami raja ni ula-ula dan nami dito to mangilutang iyang siyan hamu sok-sokoni nang pasu-pasu ni Tuhani raja nami mau lope dibaga seperti kianon dilasin nirohan nami naik kotong manotor ninna nyon hela monodo parwen namion tersudi apa ilun nagaka raja nami raja ni ula ala naik mamuka mahami di nama solo-polo pado akapamurun namion hubay dohami bayan magotang mula-mula isi mado sopana di sini holiatna bayan mamang pada nami olah mula boleh betul lah olah mula boleh orang mula asal nami iman nagabi hilam di borum nagabi parongan nami raja nami ngalak rohan nami pertekeno raja nami hami medyo mangidohot kami hamu raja nami asaro jo hami laupas hato soba nami marelupu kamu jaluna hula-hula nami mau lihat kakak hope mang nama nami baik coba sobai asaro hami madapotom akka hula-hula nami mau lihat tuana kaula-hula muna mangihu do hebe hani betong baru martanya yang matua matari bata yahuduluk kamu dapotan apa bagana loma tuturua kamu dapotan air nadio asa dohon na nasong na tali se tutua mana amang baru bago na marhamto mana niagata perubian ora semana to na mancalo marliba ganda ba dihamunak kana mangalea jadi sa oni mamang baru hinaruhan namin yan asa romahami nalaho mamohol manang do manabi-nabi hela nami do furu nami buamang boru ngara di roh muna jadi mau lihat ma ala hujulo ma guru nami do hela nami do iboto gabi asabora mami nalaho mamohol do manabi-nabi guru nami biso bae mamang ngaho partusi mami do angkat benar.
banan nami baunang manarita pinaging unang dohot tapi unang manarita asa doon na nasonatan ni si Tuwewang Baru setitin na sa pagolang-golang pangarahon na mula itong obik sa dia pinahupatu pahami na kisong palasurang na sa ide batama naman ko pasu-pasura jadi doon alanung na si Kok besian hita na marhula-hula kupasatama tu baru nami Udo sangap tu kami anak pemuna nanay kami manorto rap tohut main nami di sini alani mau lihat mandi hamu raja nami so ini mah nang di main nami kau ingat amang kori ya kori iya amang kori yang di Sikampek jaga bapak waktu di rumah sakit jadi sawatik pe sawanak kaning nani lot niya ka raja ni ulang-ulang Nau patu paham bisa kami keparidamu si palas roham ang dia ngamarite. Saya ditambah Tuhan tama dia muna akapas kasuna. Karena di lehum dia mau akalas roham. Mati bukan. Nuai asa hami nai manor terma. Rap doh pariban namion atau ngamang permusik nami. Baik jomang si buru tua baik. Si buru tua. Ada ibar raut dai so. Asa tinahumen na ngortio binahantu panuhaban balma manpade na misyo las padu na tuhasaban anak-anak kubindahan siang bagas Terbangan na burto pa. Mariteima diturun nyariong romahami pasahaton arat nami Tuhan muna akka hulula nami marite itu lang ison lang sawat turu-turu di sipanganon na susodei tungna semang lohot tuis pahami mararupok kamuna hulula nami sulong pengahan robe itu lang karena woi Asa to tangan Tuhan muna asa paruna semai tu daging muna si kalau mai puluna si banyak kolihoni atau doron nai masuk hata ni na tua asa siti mana si kopak kurang-kurang munggu parautna tu sulong pengahan na woi batu pahami tu kurang ngatong dia mun pinasuna Maju salam Moro tu kotor sasi dia penong batu pahami saya di batama namang koi pasu-pasuna Maju itu Moni man sang kami akka amang baru mau lihat ya Oke, jalan kau. Dangbi tangan tudo hodo ni pamangan nade kan tips di mana ni tangan atong formulas mo juga bisa orang nggon tubuhi sifat baru pur mo huhu nang sipanya kulihuli bago tunggu na marharto dulu tunggu na royan horas mo mahamune dua mapas sa uliunon
bebas na mahamet kena tulangmu na mga diyan. Sino mo Iya, yan? maju itu tulang. Iya, maju dulu. Tersekir. Iya, tersekir tuh. As pumatok, ibilang Kolang-kolang pangaruna. Tu sorok pirik kinabuhi pasatari. La segorang ma pilasuna. Maju Oras itu. nila. Oras. Jadi. Jama boru deke si muduru duro aku ni ulang si godang rapuo muduru durana doho boru di hamu hato hamu nadili litiang dormu Sai marabui mainan parsaulian di kamu Marsian juan-juan mau Boruku hasian ingot maakapo dao Aku nitangi yang namar linangi haholongi mainan helang namio kisonang manak susah boru hasian marsia Aku sama rindu pada dirimu Sudah lama aku tiada bertemu Oh, rena Aku sayang padamu Rena Ku cinta
dunia.
asa umat kami pada tukuran. Jadi jangan orang golongan kami si itu ngadu. Gabi matutu si bito ngado ngape. Jadi dia mau hadoli nami takas tabayring ulau ta bisa dari ima nadiala beremuna guru nami. Jadi olah nih mulai sadari berarti sisa ada guru nama hitawe. Kami mapai pagi tubuh, kamu mapai nudlu. Jadi kami solo, kamu mai puri nami. Moroti kamu solo, kami mai puri nami. Masuk nami sih hadoli. Narapak martangian do ita. Asa gawe buruta do helata di solo. Maranak marborunya sir maranak sir marboru. Asarak martangian mahita di hamuna hadoli nami. Jadi disakoni bison adonggo tarsalo hami sinamok nagurang sian pamurote oti manang bulon na husalo hami tongrui pasaton nami tuhamuna nami asa soni dong si dua itu nak dohonon nami dihamuha nami si titi na siapa golang-golang pengarahuk na molotun oti susadia besi namok ni berukto saya di Batama nama koi pasuk-pasuna bukan santai mah Tuhan. Melate mah di tuat di ulat dari imana dari dia kamu Tuhan sebagian sinabot dari jalur muda sian pengurata marga lebaran. Jadi para siduli mahita. Jadi soalnya dok menga dok. Molo adong pulau di Pangurwato, molo kamu di Julu, kami mah di Budi, molo kami di Julu, kamu mah di Budi. Jadi numai pasar kamu mau jalur kami ada dong sebagai sinabok nanti jalur mulai. Doang kami mah semua dari untuk dua pasar bagus nama satu diagatan di Robian. Horas mah muna pasar kesedamut semua ni mah kami nama jalur. Semua ni mah donam semua para sidoli. Langsung ini mah dia bereku di nama jalo pas-pas berbagai sekok adong kata di natutu anak badok kok pe jadui kok margulang-gulang tunggu dia beho bere mangala buru kok doi buru ni tulang alani mah boloho buru samotir di jolo nadi buru sini to mado adi adong haduan parsilisi yang muna esomoni do nama rumah tangga ikon adong do fasilisian asaro perbaikan una tormangalualu tuhanani samoja ale Roma ho bagaduadu tuhani silidonga ay buruna amido alanima diobere buan burukon tuhu tadi tulangna tulung silegan asaitatnya babana ade akong mababa daberenak jadi somoni ma beredon namedo asa somone itu asa bita ngarulis to pun sa worok di dolo di korba dua pulian dari tua anak tua boru muna lo muna me satu dasar mati orang sebaita somone ma yokan sekali oleh ate ma dia muna hanami amang promosi kami sekali mama kamu raja bodoh sekali marina hilang sorry pada sekali dihamura otak sahuka kalau tu bertahu itu dia lalu rehani aku terbawa maka pun kamu lagi mengalir narai masa harta di barang kubur
haluat na kakalan kursi di iboto nami dohot bilay nami di sadarion nunga martutur beita anak muna nunga gabe hela nami boru nami nunga gabe parongain muna amang boru iboto hami dohot na boru te mono boru nami on si pasingo tondopyo pangiduan namin yan dina boru nami do amang boru nami bama musena hidup di kota pura keruhut neon dia kahuta jadi ima pangiduan nami tu amang boru dohot na boru jadi dison perhatian pasu-pasu nami tuhamuna lain nami dohot iboto nami dison pasaton nami matong ulos pasamot ni hamuna iboto nami dohot lain nami anggia ma masamok na ulion masamok na dinggan di hamuna lain nami dohot iboto nami asa dohon nai masuk ng hatani si tuwe-tuwe naman do si tabatua perlingkuman di si borok debatado si tua horas na itaw sa duit di asa sa ina solo sahat tu wortian kupasa tami ulos pasamoton tulay nami doho iboto nami say di kongkonto di taman panggabihan doho parhorasan aman parmusik nami gabi amang gabi asa upasan tami ulos pasamoton bay mamang musik na upartusi tulungali gabi amang saya nggak banyak ngomong. Menurutku Kori punya pendidikan. Berapapun pendidikan kamu itu, kamu selama ini udah banyak bermasyarakat. Dari masyarakat kecil, orang kaya, polisi, sampai kemana-mana sudah kamu hadapi. Sekarang kamu sudah jadi baru main, Silitonga. Mereka pas-pasnya pulang. Jadi, mama gak banyak ngomong.
itu yang selama ini kamu imanin, itulah jalankan di rumah, di keluarga. Nah Bapak, sopan terhadap orang tua, mertua, dengan sama Tuhan harus mengikuti adat yang ada di Nababan. Tidak bisa lepas dari adat mata. Biarpun kamu kelahiran di tanah Sunda, adat mata yang paling penting. Martutur, mana mau, mana adoni, mana ade, itu yang paling utama. Tetapi yang menang ala kairan kita nak jurus Sunda dong. Jadi tipe ha, ada kekurangan na. Martutur, tuhamuna, aka bauku, eda, nadong di 2 tahun. Porsia dau, ajar-ajar kamu. Kosong kosong. Ajar kamu. Saat aku pikir, ayo buat tuh mata-mata. Puji Tuhan, itu yang paling utama. Unang ditinggal hon budaya dalam bapak. Jadi tuh elakon, sempat marah Sundau. Alai loko di Bogor. Di mana? Ditanyakan. Di mana? Nababan di Bogor nang tulang cina. Lema pas-pas sudah tulang, Ayo, tak mau lo. asal di botolnya sida. Molo na sa lingon. Molo ko na sida. Ikut turusan mo na daw. Budaya na lang bata. Asal ikan, tujuh ano. Ino na paling utama. Molo na asal. Yang penting, molo sa di botol, basa bata. Ikas basa to kutuan. Laku, doa buruk. Soalnya maju. Nah, terus kamu tuh. Ya. Jadi tuh like tuh officially ya panggilannya sekarang ya. Lai itu botoku story itu naking di gereja nggak di Leon Sumber Pasus ya Tabita. Jadi tadi ada sedikit Tuhan jadikan Tuhan sebagai bukan sebagai tamu tapi sebagai pemilik rumah. Jadi tadi yang pagi udah saya sampaikan Lai belajar untuk nggak akan pernah putus. Itu saja. Tuhan memberkati, semoga cepat dapat hubungan. Nami, doh buru nami tu. Matung gudang akak hata, nasian parumayan di sol, ima sebagai samuna, sebagai sarawamuna. Solang hata, pasu-pasu nama dohon nami tuhamuna. Asa bintang manarumiris, tuapun nasumorok. Anak petong diri dihamuna hela nami do buru nami boru be tuntorok asa emesita betua ma perlingkungan nesi borok debata ama sila tua ora sumai tau saluna de barorok sulu satu waktu upasatame ulos hela tu hela nami do buru nami sai di kokotor ditama akka tanggabi do parorasa tulu ada itu bahan no bartusi. Sonari neng pasato nami madar helan itu helan nami. Jadi molo madar helaon nama ikko bonomudon tuaka ulaon namar tohonan.
Mula tu mau kopi farsusian. Baik kon mau nang mau nian. Alam kalau tahu do, mau nang boko. Polan tu perhubasa ma buan antara ni sinababan doh sama si. Cerita somoni mahata nami di hela nami. Botima. Pasal tahu mainan. Ayam komandor helai tunat sojari baherongmu tupas keterangi. Ayam komandor helai naik kondosi boarongmu tupas rada tani. Jadi tahu duti mamang moro, ulos sudia mamu se. Jadi menatima dia. Nanaing mansalo ulos paso-paso sa kami kahula-hula muna. Tonggo hatane si tua-tua inang dono nami. Asa lomak main na silusuang lomak sobinabuan. Manang tu dia beo mga laka at sudia ka na boro nami do amang boro nami sudia do at kay bato nami. Sa itu sima dapotan pas samotan. Ulos do. Iya. Oke. Iyo. Nga. Baru bebas. Bama. Jadi kamu minta ini. Ngadi berek kamu nahamin yakkan hula-hula monne. Ima kaholong kami, ima margenle. Nanang pasaton. Pasu-pasu. Marhite ulos nagasat tuha muna. Asanggia kesat mau muna. Torok nang pinopar. Horas beres sa solo sa. Iya Pak, oke mangga. Pasatani ulos nagasat tuha rapor. Sa may da sude tu pagabi aparwan. Emang parusin.